I evo nas u novoj, to jest drugoj epizodi Star Wars Battlefronta, znači beta, opet igram multiplayer, opet ista mapa, samo što je ovaj put na ultra postavkama, znači prošli put sam igrao na medium, ovaj put je na ultra, da, sad sam bijeli, prošlo među sam bio onaj smeđi, se malo sad budi, to isto moje, kako, zašto tako malo? Ok, sve pet, znači ovaj video će biti 30 fps-a, zato što je ovo ultra, a nemam baš jako grafičku. Ok, capturali smo, sad će doći novi paket, new podding coming. Tako ovo je zakon igrica, ljudi, do srijede još možete igrat, nažalost. I onda naravno morat ćete kupit kad izađe cijela 60 eura i ti ga kako? Aj kako? Ok, ovo je bilo bez veze, nisam gađao u glavu, ali evo vidite, treba baš gađati u glavu, isprobajte do srijede, jer stvarno svaka čast developerima, naravno više ko buđat mira, ne mogu ga pogoditi, jesam te, još više, aha, buđa, da, to sam rekao u prvoj epizodi za pregrijavanje, no neću vam sad, pogledajte ju, evo vidite, glava i odmah, samo što vam ovaj smrad s leđa pogodio, ok, da, evo sad cijelo vrijeme imam oko 30 fps se vrti, a ovo su ultra postavke, pogledajte u oružju, pogledajte grafiku. Dobro, ja sam izbliza, ovo je beta, bit će bolje. Svakaj se pregledavanje. Tu bombu baci. Vidio sam da se tu nešto dogodilo, ali nisam isprve skužio što. Ali eto, bila je bomba. Pa lijepo to, tako. Znači u srijedu, ako gledate ovo u 2016. godini, više ne vrijedi. Tako da, produžena je, znači beta možda je još produžena, vjerujem. Što se već produžili jedno, tu je. Tu je, gdje si? Ej, otišao sam. Nade, ej, sad sam trebao kapčati. Ej, kako to? Ok, ne znam šta je ovo partner start, možemo to sad probati, šta je to u stvari? Nemam problema. Da, ovo tu je jedna mapa, na nju sam prošli put igrao. Ima još jedna, alta, zahtjeva. Da, o, čovječe, skila si smo, marš. Da, prije ću sad vidjeti u drugoj mapi, ona zahtjeva veći level. I mislim ne zahtjeva, možete vi igrati, ali bez veze vam dođu vam neki roboti tamo i ne možete više njih s njima. A vidio sam tu ima svašta za kupiti, ima nema. Prirodnica. Ja sam dobio, nisam. Nisam niš dobio. Opa, pa pazi iza leđa. Hej, gdje si? Nade, bacio mi. Ali on meni bacio bombu. On meni? Ne. Ja, sad. Trebao sam pogledati ono što je partner. Ok, vodimo 4-0. Što je super. Prosto smo izgubili 4-2. A zbog nekih budala, šta ćete? Neki ljudi, šta tu bacaš bombu? Šta tu bacaš bombu? Pa sad bi te izvadio iz računala. Ok, šta je sad ovo bilo? Ja mislim se ja njega ubio, on i mene ubio. Da vidimo što je partner start. Aha, sad ja kao idem s njim, ili? Ok, ovo tu. Ne, ovo je sad to dobro. Aha, defender, ok. Super, sad sam mi tu sakrit, opet nije iza leđa došlo, da je to bilo dobro. Iza leđa bio. Dobro, evo, stvarno igrice, zakon, nikad nisam igrao Star Wars, nadio sam se, pogotovo multiplayerom, imate i single player u ovoj beti, pa možete igrati sa prijateljem.
s friendom, kako ga zovete, možete igrati u dvoje, a možete i ovaj multiplayer, imate dvije mape, još su onako prikazane, dosta mape prikazane, ali su zaključane, što je beta. Super, stvarno super igrica. Da, ovo je tu šanca, opa, di si? Joj, loš sam, a kad pričam. Moram malo šuti, on će ili bolje. Ali dobro, evo, pobjedili smo. Da, evo, gotovo. Evo ljudi, ovo je opet bila jedna kratka epizoda. Pa eto, skinite igricu, stvarno super je. I uživajte u njoj dok još traje beta, znači besplatna je, na originu skinete, evo sad ću ja dobiti kombat. Ok, objektiv ja mislim sad, koji je treći level. Da, evo ga, idemo sad, rank treći, da. Skinite je, 10 GB, znam je malo puno, ali stvarno isplati se za igrat to, ako imate, mislim da je 50 eura, obična, ili 60 eura, evo stvarno pogledajte, 60, 50, 60, 70 eura, tako nešto. Evo da vam pokažem, igrao sam na Ultra, vidite sve na Ultra je stavljeno, High, Ultra, tako. Skinite, isprobajte, kupite, evo ga, i do sljedećeg puta, pozdrav!